Bir ayda beri. Mındayrak. Beri. Ay baybiçe. Koydun sаны araң 5 жылда 1000'ge жетті. Жылқы 300. Уй баласы 80'den araң ашты. Шаардағы 3 үйдün бирөөсүн сатып 400 торпак алсак кандай болот? Машинаны жаңыртсак. Анан 5 жылда мал көбөйөт. Шаардан анан чоң 2 үй алабыз. Кандай дейсиң? Алмайдың да бермей бар дейт эмес пе? Токтот чалтык сөзүңдү. Тиги жакадагы кошунага жардам берип койсок жакшы болот эле. Балдары да көп. Ачка отурушат байкуштар. Же бир колунда малы жок. Мен эмне жырга карман жүрөмбү? Тоо ташта, ысык суукта. Сен тиги биздин молдого окшоп айтып атасың. Жайдан бейсек болот эле деп. Маңдай терим менен тапкан мал. Эмне кылсам өзүм билем, кимге өрөм, кимге коем. Анын да колубуту бар. Иштеп мал баксын, малын көбөйтсүн. Ким аны койдуп атыптыр? Өткөндө жардам сурап келгенин айтып атам да. Кичине кан чыгарып курмандык чалып койсок да жакшы болот беле? Жөн эле сой бергидей мал талаада жатыптырбы? Бекер оокат бар бекен. Бирөөнү ойлобой өз оокатыңды кылчы. Азыр заман башка. Мына утурган мал болбосо сен эч ким катарына кошпойт. Мал бар үчүн антып жүрөсүң. Карабаса катын кетет. Бакпаса мал өлөт дечи эле илгери. Oy emne oldu? Tırşılık mı dedi ya? Ne oldu? Bay geldi, kara bastı. Niye? Günde жылқыларға қашқыр тиіпті. Emne dedi koku? Таң атқанға іздеп бір тоғын таппа қойдық. Ya koku? Талай жылқылар асқаран учуп өлүшүп тур. Уулуңуз Самат ашуунун ар жагын издеп кетти. Туй ата, ушулеле жетпей аттылы. Түнү менен болсо дагы бала бакыран эстип алып туруп, жердин түбүнөн болсо да тапкыла. Издегиле. Бул, жөнөп тез. Тез жөнөгүлө. Болай. Бастыр бол. Макул байке. Бол тез. Кемпир, кемпир. Ой, бер чыксаң болбойбу? Жылкка каршы кур тийиптир деп атат. Машинанын ачкычын ала чык. Бол, чык жай, бол. Кел ачык. Шашпасам, бала бакыраны Кудай сактасын. Ой, бир кичинекей жандыкты курмандыкка чалып койсоң болой я. Ой, макул, ошентем. Андан көрө мен жакка барып, милиция каршы жазайын. Чачылган малды жыйнап алып эч ким бербейт, кокуй. Андан көрө мына коrodо койду кара. Карайм. Макулбу? 2 күндөн кийин келем, жакшылап кара. Батыраак кел. Ne oğlum ya? Жеп алган окшойт. Ölmay. Карабай гана коюшту да. Эмне деген гана жылкыларым бар эле. Булар эмне болуп жүрүшөт?
O emne çalamandı çatışında koynum barıp kamı alıp. Yok nesi bu? Hayır rast gelmedin gay. Gece günü Cahit'ten gelgen koyların bari bışkırıp oğuzdan göğük çıkıp sulap jatışat. Ата, He? бул чөп жеп алган окшойт. А, Hey gör albagan ele bire verdi da. Koroda turganda kurbandık çalıp koymayın ne oldu ya? Kavatandın oğuzurayın. ата. Жакында Курман айт эмеспи? Ошондо сөйлө. Tuğraylana. Samat anda sen ayılga bardındağı Moldaki'ye jolugup kurmandıkты kanına çalar. Jolcu olsun surap gel çaynana. Bol tez. Ооба ата. Mal tezirek.